Cibai ule historian ropui tak Arnold Toynbee Khan tihian asoya ram ani emo sorkar ani emo eng civilization po ni sila tluk chiat na alo thlenin athlen tu dik tak abul puya chu pon lam thil nilovin chum lam atanga ron chuak internal conflict zok zel ani ti in asoya adik na chen tam takpo aom ni in asriat kan ram Christian na ngup taka kan thlir chuan pon lam atanga min do tu min ron ti boy tu ai ma chuan keima ni chung atangin boina alo chuak zok zel ni in asriata chung lam boina sang zinga lian ber pakhat chu denominationalism kaushan pol ram awanga boina hi ani hei hi apoy ema mizo Christian te swalin min be na lian takpo ni in asiat ani chutianga thil akalmek lai chuan kaushan pol bik clear lova mizo nam huang khata luang za a pathian chibai kan buk thaina mun Bangalore Mizo Christian Fellowship kaushan kan mi masaten an lodin hi ahlu in apoimo tak zeta kan Bible kan mu angin kaushan chu pathian mi te kal khom soina ani a kal khom sathlia mai ni lovin in pol khom da thu tak koinonia kha kaushan ni na zeril poimo em mai ani a chanchin thra zo hanazia ka kanlalpa iswa tong trai na a chuan ami te kaushan haute pum khat ani theina turin adil ani in pum khat na neya in pol khoma fellowship thu tak koinonia nei hi kaushan hauten kanti ngei turani tender zong nilova suizom hi iswa zirtir na le angai poimo ani tlat awangin kaushan bil thiar lova zofa te huang khata pathian chibai kan labuk thei hi aluin alom om tak zeta impung khapna vongnung zelin iswa zirtir na hi ichun zom zelang uti in he ni poimo tak BMCF de ya hian kanin som tharle ani lalpan BMCF mal som zel sila he khovela aram din le ti zona tur man ruwa a mangzel se ti hi katong try na le pathian hne na kadil po ani lalpan mal som vek cheuro se kalome